Mına uşul satıldı. Kançaga berdiňiz tuğan? 178. 178 mingge uşul baykem aldı. Bu sağım mı boz bu? Boz. Bayla muzo. Öyle oldu. Jakın boz eken. Satılgan ba. Mına şu jerde de soda bolup atat okşayt. Karаңыздарчы тугандар мына. Kançaga berip atasiz bayke? Şunu uydu. 120. 120. Soda kança kılıp atat deyin de. Kança kılıp atasiz bayke? 106 euro. 106. Rahmat. 120 so'rab atgan ekan, 106 ming berib at. Alarman. 106 mingga berbey jatat. El ko'p soquluqda mana. Shunday bo'lgan. Bu ekan. 106 ga. 120 ming so'rab atat. Dostlar. Tuğanlar assalomu alaykum. Hurmatli kanalımızın görüşçüleri, mal çarba görermandары, salamatsızlarmı? Bugün 2 avgust 2026 yıl Чүй облысы Soquluq mal bazarı. O Xunajın moşnu eken. Kimdik oldu eken? Bu kimdik eken? Esi kim? Esi yok. Yok bu esi. Esi yok deydi. Bazış kıyın o bazış. Bundayla jirelçi. Tuğanlar uşul jerde uy var eken. Mına jelindir. Alatoğu bu. Tazza alatoğu deydi. Bu kança litre beret bayke sütü? 18 geçe berim. 18 litre sutkasına beret. Жаңы туған 30 береби? Hazır kabım menen geziyor menen koçmanga barıp gelet. Barıp gelet. İşte 18 geçe berim. Жаш уй bu? Jaş. Basıcı. Boğazan bolsa gerek. Boğazda bolup kaçı mümkün değil. Törtönün denk çıgat he? Kolunu çıkar. Olmaz, vızıldap İki çıgat. jaktan sağla. İki jaktan sağlat deydi. Mına tuğanda. Bağısını aytыңыз жақын kılıp. 160. 160 ming deydi. Telefonda aytıp koyuyoruz. Birille baş mı? 55. 0555 88. 88 97. 97 98. 98. Rahmat. Na, dastavkalarda uyuşturağız ha? Onday balgan uy. Bu ala uy kimdik eken? Esi joqsu. Ala uydun esi joqsu. Qanday bayke? Qancha uy? Buna muzosu. Buna erkek muzosu meni. 15 gündük. Qancha litr beradi eken? 15 litr berip atat deydi. Buna 4 ürpü soskalar bir dey eken. Qancha dediniz bağısın? 230 ming. Mana gelişken süttün korobkasındagı uy eken da bunu. Telefonda aytıp koybaysızbı? 504. 0504 30. 30 34. 34 35. 35. Rahmat. Çalıp görüңүздөр мына. Ушундай болгон эркек муз болсун менен экен. Достор, мына жүрүңүздөрчү. Апа уй канча экен? Жок, сиз демейсиз, уйду тартып атам, ама. Баасын айтып коңуз, эже? 120. Болду. 120. Сиз тура бериңиз, сизди тартпайбыз. Уйду тартабыз. 120 миң сом. Уй базарда уйду тартабыз. Кой базарда койду тартабыз. Бу уй канча болду экен? Алдыңызбы, aba? Kança? Hoş. Kança? 200 değil. Boğaz mı? Boğaz uy eken. 200 değil. No, muzolu uy var eken. Qanday yaşlar mı? İsteniz. Bu muzolu uy kimdik eken muzolu? 170. 170. Kançanчы muzosu? 78'ten boluyor. Oho, maşallah. Mına 7-8 deydi. Bir tuğan toşlarını aytdı. Açık söylüyor. Açık söyleş gerek değil mi bazarda? Ayın aytış gerek he bırak. Ayıp olsa. 10 litre sütü var. 10 litre sütü var. Kança dediniz bazın? 170 lira. 170 değil. Az ötürüz. Telefon aydasız mı siz? Cebirle baş mı? Ya. Aytaus. Soda ol atas. 0703 70 79. 70 değil. Жүрүңүздөр anda. Ha görüşetöylüz ya. Aleyküm assalam. Qandaysiz bayke? Yaxşısınız? Özüңдөр koyun deydi. Şunu 175 ming so'rab atat. Qonağacın eken. Qonağacın mı? 140 mı? Ha 140 kaç 175? Ha boldu. Şul 175 eken. Bu 140 eken. Bu qanday? Qısır mı? Boz. Birinci tut. Boz. Emi tut bu. Bir ayda tut. Mana şu jigitler satıp atdı. Bunun 170 dedin mi? 170, 11 litre sütü var. Hazır he? 11 litre sütü var eken. İki baş eken de. Numerini aytıp koy numerini.
Az. 0702 0702 712 712 260. 760? Ha 260 deydi. 260. Andan keyin mineke жақсы uylар şu navestin astında болады. Görüңүздөр. O uylar jarımdan ele keledi ko. Mo iki baş bar eken, he? Üçöbü? Üçöp. O kunatındarбы? Birinci tutmazlar iki tiş. İki tiştir. Şivis, Norveçka mı? Norveçki. Ona. Norveçka men Şivis arasında. Ha, Norveçki men Şviç argın eken. Öte boylu. Bireli boyu. Boy bireli. Boğaz bu? Boz 7,5 ay. 7,5 ay boğaz. Buna. Ha bulçu Şviç. Şivis 5 ay boz. 5 ay boğaz. Ha bul? Bundan da 5 ay boz. Bul dağı 5 ay boğaz. İkinci tuttu. Ekinci tuğut eken buna qarаңыздар. Dostlar bağlarını aytayım bağlarını. Kança bu? Bundan da 260 bin. 260 min, 320 bin. 320 min de 350 bin. 350 min. Paroda kunatınlardan alan degenler bolsa, ayt nomerini. 0505 0505 menen 27 27 0590. 0590. Dastavka uyuşturabız, he? Dastavka Birinci tuğutlar bular. Başlarında Ha, görsetin birinci tuğut, he? Mınaki gepşep turat qot. İşte nasip görsetip koyç. İki tiş. İki tiş. Bol. İki tiş eken. Azırkı nomerlerge qayırlыңыздар. Mına aldı жағынан көрүңүздөр mına. Bazarda turat mı o? Navestin astında. Çalыңızдар. Mına tuğandar kana görsetіңізші аппаратыңызды. Uzi dediniz, he? Uzi aparat. Uzi aparat. 20 günden de şurs dedi. Mına tuğandar. Эгерде кимде-ким уйларды текшерем десе, мына аппарат бар экен. Сокулук мал базарында ар дайым. Навестасындабы? Карамаштан турса эле болду жактан. Ha, bu yakta, koy jakta. Жылкы менен койдун ортосунда навестин астында турат экен. Жылкыдагы текшере бересиздер, э? Жылкыдагы текшерет экен. Бир уйду канчага текшерип бересиз? Базардан 800 сом тешебиз. 800. Көбүрөөк болсо арзандатат атасыз. Көбүрөөк мал болсо арзандатат экен, мындай 800 сомдон экен. Телефонду айтып койсоңуз деле болот, балким. 555 0555 300 015. 015. Мына уйлар Сокулук мал базарында турат, туугандар. Мынакей туугандар. Биздики мал чарбачылык. Ушул жерде жакшы бир уй көрүнүп турат. Байке, бунун пародасы кандай? Чоң уй, чорный пёстры. Жалышты менен сүт багытында экен да, э? Канча сурап атасыз? 190 миң сом. Азыркы учурда саанбы, боозбу кандай? 2 ay. 2 ай бооз дейт. 2 ай бооз. Канчанчысын туйт байке? Экинчисин туйт. А, үчүнчүсүн туйт, э? Телефонду айтып коюңуз. 559 0559 06 02 65. Доставка уйштурабыз, э? Канчага бербейбиз? Сода болду бүгүн? Болот, сурабыз. 180. Мына галактин черный пёстрый 180 болуп атыптыр, бербер. Макул байке. Жүрүңүздөр да, тууганда. Мында каналдан алыстабай көрүп туруңуздар, ушундай тартып көрсөтөлү. Канча экен иним? Баасы 120 миң сом. Мына уй. Саамбы, боозбу кандай? Кысырбы? Жакшы, мына кысыр экен. Ассаламу алейкум. Жакшы, өзүңүз. Уйлар канчадан бу сулуу уйлар? 270. 270 миң сом. Музоосу менен. Мына музоосу. Эркек бургачыбы? Эркек музоосу менен экен. Жаш экен, э? Канчанчы туут? Экинчи туут. Онлайн сатасызбы, онлайн? Айтып коюңуз номерди анда. Канча баш бар? Бирөө, мына музоосу. Arkasında Тартып коям. Сиз телефон айтып коюңуз. 502 502 052 88 88 77 04 дейт. Мына. Аркасынан көрсөтүп. Можно? Мынакей. Аркасынан. Орустар да жүрөт базарда. Мынакей. Çalыңыздар, алам дегендер болсо. Канча экен уй? 250 дейт. Кана өтүп кетейин. 250 миң сом сурап. Чоң уй экен. Мына. Камерага батпайт экен да. А? Это YouTube канал. Дон Кабар. Канча литр сүт берет? 24 литр берет экен. 24 литр. Канча кылып койдуңуз таксыр? 205 миң кылып койду берелек. Чоң уй экен бирок, э? 220га берем экен чатын. Байке, ассаламу алейкум. Канча экен уй торпогу менен? 170. 170 миң сом. Рахмат. Андан дагы көрсөтөбүз. Мо эркек музоосу менен канча экен? Иним баасын айтып койчу музоо. 200 дейт. Мына.
Qanchaga savdo bo'lib atadi? 80'den bol. Boları. Bolar 180 ming deydi. Bu çoğun ekan bro. Görünüp turadi. Qancha litr beradi buni? 12 litr süt beradi ekan. Muzodan sirtqarimi? Ha, sutkasına. 12 litr süt beradi ekan, savdo bo'lib atadi to'g'anda. Ha, uydi zag'ishdi. Bunda ketdik. Na, ushul uy bor ekan. Muzosi menenmi? Semental. Mana. Qanchanchi tut? 4-tut. Bahası-chi bayka? 280 ming so'm. Telefonchi? 702 0702 89 89 87. 89 Urg'achi semental muzosi menen qancha litr beradi? 18 18 litr sutkasına beradi. 4 o'netdan chiqadi? 4 o'netdan chiqadi ekan. Bir boshi? Jamoadag'i. Mana ushul ekan. Egarda kimde kim shundaylardan izlagan bo'lsa, savdosi bor, Suylashib bayka menen. Nomerini olib berdik. Mana. Mana ushul uyni ko'rib atadi. Ejeler ko'rib atadi. Qancha ekan bahası? 65 ming so'm ekan. Просто ishlatmaydi. Ha, o'shansangiz men 5 yil orqaga ketib qoldim. 165 ming ekan. 165 ming. Sağ, ne? Sağ mı ekan? 165 so'rayapti.